Oh. Quando esse tipo subir? O stay. Oh. Ya ngiyamazi stay. Hayi kunomsana omunye ngathi case yakhona iphethe ngo-18 Nkosi la. Umsana lo wangena esitolo waphula watholakala ngamanyathela nenenzanga namhlanje sinango bamthola godi la esitolo. Ulele uphulile ungenile simazi nokuthi uphule njani ungenile ulele ngapha esitolo. Lo wavulela icase uphilele khona endaweni leyo. Khona umntwana 9 months simbelethe. Umntwana yoba njengawe nje. Na kanje kwenzekani ngaye? Uma kusemathuneni uqalile uyamhlukumeza. Uyazi uyahlukumeza manje. Yes, wavulela icala lala. Liphethe ngostay. So akazabotshwe before. So njengoba tholakala egodi kwesithunga ngapha khona ngapha esitolo. Imbuzi ungene kunjene encane so bathi ungene la. Chuto uzophuma lapha. Ungaphakathi esitolo. Uzikhiyelele ungene ngapha. Uzikhiyelele and then akakhona ukuphuma nangu ngaphakathi. Ungena kuphi? Yeah. La. Basho la uleke so. Okay. Kahle kuchiye kunjene. Lapho uthola mvuli. Kosa leswe khona ngapha ne. Fonelo senzeni bakuvula icala babiza stay. Okay. Watsela. Okay. Usinemoto watsela. Okay. Ufetha mowano. No, hayi. Akunakinga kingenza njalo ngaba advice. Ufetha mowano wadiketla. Okay, yeah. Tingwa phone. Baroba. And then no urojwa kai. No. Basho ngikubuye khao na bathi hayi. Case lay phethe. Ubona ke go wabona mo tseni ngona. Ya phome Wa mo. Namo o rutshwere mikitsa mo o bula. O tlo bona plan. O rojwa kae. Angere wena o ditirela tronko ya gago. Ke yona e tronko ya gago eo. Angere bale aba kgone go tla ba go dira ka mokgwa ba tshwanetse gore ba dire mmereko wa bone. Jaanong wena o bona gore tronko ya gago o tshwanetse go ye tronko ya gago ke mo o tseneng gona o tswa gona o boletše mo wa tsena ka mo e gore o boletše ke motho o tla go bolela o di boletše wena ka bo wena o tla o di bolela o bone gore o tswa bjang. Okay, bamsisa. Nibereka njani nifuna ukuthi akhamba ukubotshisa or nisalinde bekhaphe ngoba sinje vele umuntu ophethe case le sengiyamazi then bengikhuluma nomunye wakhona lapha esiphoyiseni. So nifuna ukuthi abotshwe namkhana nifuna ukuthoma ngokubiza abazali bakhe before abotshwe abakhona ukumbona. Ngoba amaphoyisa nje singafonela beze bazomthatha. Amaphoyisa akusizi ukubeze bazomthatha. Yeah. Ngoba angisho amaphoyisa siyabatshela nabo. Yeah. Babona ukuthi ongcono ahlalenza lokhu akwenza. Manje amaphoyisa ibereki ngoba amaphoyisa asiheleli. Afike ekugcineni mina ngizwela indaba lesikhulu. Hayi afike ekugcineni. Angisho namhloka wathi ifike ekugcineni. Manje kuyafana amaphoyisa ukuthi uye tronkweni nasi tronko uzenzele wena. Manje kwabakhe ngiyacabanga akekho njengoba nithize nathi nithumela omunye angiboni ngoba bamhlambela izandla umsana lo ukubabiza kwabo manje ukumhlambela izandla umntwana bakusizi bamhlambela izandla ukuthi amoshekala. So nje ungapha ngifuna ukuthola ukuthi from nje senzani sibiza amaphoyisa namkhana sisalinde abantu bekhabo beze nangabe abezi kukwenzakalani ngoba ekugcineni kwelanga inte kube khona isinqumo esisithathako ngaye isokanele. So mina ngifuna ukuthola if either ngibiza amaphoyisa afike angeze bazomthatha nokwa tronko.
so bathi zingabafonela anytime bangeza nje bagijime babona ukuthi benze njani kose bamvalele because this thing ayenzile i-robbery and then he was found inside and bazokwazi ukuthi bamgwebe vele nje nasekasona akafuni ukuthi abethwe lo